Salam, selamat pagi Bapak nang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Pai maijalo ita, rikapan si ganu pari bata, bani panorang sogot nerion, pasada hita hurta martongko mahita. Puji-pujian terima kasih isombah kon uhur nami hubamu Tuhan. Malas tumang uhur nami, bani ari palimahon ibagas tahun na baruon. Tetap hanami ibagas malas niuhur, apa ajar kita na baru na hubamu. Bapa, bani sio dibukah kanami be, urja nami bani panorang sogoton, parlo bema tanganmu memasu-masu kuluk nami. Ase pasu-pasui matongon Tuhan, buhal ban nami, ibagas nalaho manguduti paruguluhan nami sa ganjang niron. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami ceram merapakon tonggo nami. Amen. Papenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus, ijape na siya marian bani panorang sogot niya riyon, nabu isisehan nami marhitehon ni channel YouTube on. Hatani ne bata nagaberi kapan siganu pari bata bani panorang sogoton Kamis tanggal 5 Januari tahun 2022. Aima tersurat bani pesalmen bindu 150 ayat 2. Nama katahon sonon. Puji na siyama iya, halani pambahenan ni nabagal in. Puji ma iya, halani haguguhon ni natar lobiin. Taganupan, totu mulai umbani dakdanak nari, das kubani nama tua, sonai age nadok lansia, na masombu, sonai age nabayak, totu langadong nalang marosuk tene ipuji dari anak-anak pe marosuk do ipuji, tapi sipata anggo hita memuji hasomanta ra merlebihan, tapi gati isobut kita songon hiperbola ipuji hita lebih umbani napatut, ujungnya keluar ma istilah lebay marlebihan tene. Tapi maningon do HP ini ididah kita bani panorang sogoton haganupan halak na porsaya tardilo do mamuji nai bata. Nah, sadalan hubani na subut kita nokanayai gatido hita jana marosu do hita mamuji hasomanta lang marlaku HP ini anggo hubani ne bata na isobut pemujion hiperbola atape lebay atape marlebih-lebihan. Justru pemujion ta atap marhitehon ni parsahap PI atap marhitehon niya PI lang sukup HP ni ai laho memuji nai bata. Halani ahana adong bani nai bata lubih kumbani ahana dong bani jolma. Ase anggo bani jolma rasi pata pemujion ta hiperbola, tapi anggo bani ne bata kurang opetene pemujion ta ai atap sona pe ibe kita. Hatata, sahapta, dodingta, pakon nalegan nabain ibain hita laho memuji nai bata. Ay maase marhitihon ni hata ni bata bani panorang sobuton ipasingat ko bata. Halani hurang ope HP pamujion ta. Agipi ben hita tap marhitihon ni kalimat HP ay law memuji ni bata. Tetap ope hurang ay. Nah, ay maase maningon do HP ni ganup panorang ganup ari ganup tiki maningon do HP ni pujion ta ne bata. Lang ipuji hita ne bata sanggah diar haganupan parguluhanta lang, tapi ibagas sa ganupan situasi parguluhanta maningon boy do HP ni ipindahi ta carata laho memuji ne bata halani lape sukup ope carata ay ibagas na laho memuji ne bata puri ni pe pangahapta dum mabahat ibain hita carata laho memuji ne bata tapi lape sukup ay. Nah, alani ay taganupan bapay nang nalongan ibagas Tuhan pa Yesus Kristus
mangihut kon pasal men 150 on, pamucion ta na parlubi sahali hubani ne bata, ay mahalani pambahenan ni ne bata na bagal it. Sonahan ne bata, manramot kon daging pakonton duita, sonahan ne bata, pasirsirhon, naporlu bata, sonahan ne bata, masarihon hita, sangga ibagas malas niuhur, sonay agi sangga ibagas pusok niuhur, sangga ibagas na marhasukupan, sonay agi sangga ibagas na marhaurangan, sangga lapi mopo, duk ko si marumah tangga, sangga lapi adong niomba, duk ko si adong niomba, sangga lapi adong pahopu, duk ko si adong pahopu. Begal tumang pambahenan ni bata, ibagas parguluhan taon. Na totu, on managabi onjolan tala ko mamuji ne bata. Ase ibagas tahun na baru on, maningon do kapini, lambin manggargar, lambin ipataridah kon hita do, pamujion tahu bani ne bata, tandani naduk matora sapor sayon ta. Jadi lang sarupa BHP ni parguluhan ta, songon sangga tahun 2022 memuji ne bata, bani tahun 2023 on. Pemujion ta maningon lambin ipataridah kon hita do ibagas 10 tahun. Marhitehon ni parsahap, marhitehon ni horjata si ganupari, sonay age marhitehon ni pambahyanan ta, ubani hasomanta. Gabi pamujion ta maay halani mardingat kita, bani pambahyanan ni bata na bagal ibagas parguluhan ta. Nini uhur ta, anggo maruji-ruji hita, anggo etong-etong kita matongon. Sonaha pangabakta ilobe-lobe ni bata tahun 2020 na salpu, maningon barani do hita makataon sa sitong ni pambahenan ni bata na bagal do. Na domma pabasah kon hita masuk kubani tahun 2023 on. Halanyay komitmen ta, ibagas na mardingat pambahenan ni bata na bagal, na domma ijalo hita, na domma manubus kita humbani pardosaon ta, na patalukon hita, das hubani tahun na baruon, totu pamujion tape hubani ne bata, luar ma humbani uhur tang parbagasta. Artini ay tertundui matongon pamujion ta hubani ne bata. Langbe pamujion na somal-somal, langbe pamujion na biasa-biasa, langbe halani mangihut-ihut, tapi tongon-tongon luar humbagas uhur tang parbagasta, luar humbani hapor sayon ta, naduk mangahap tongon hita, bani pambahenan ni bata na bagal ibagas parguluhan ta. Jana napaduahon bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ipuji hita ne bata halani haguguhon ni natarlobihin. Natutoy ta ganupan bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Haguguhon ni ne bata totu lang pitah memberi parguguh hubata tumang. Tapi sonahan ne bata mangundingi hita, sonahan ne bata manramot kon hita, sonahan ne bata masarihon hita ibagas parguluhan taon, marhitihon ni haguguhon ni natarlobi. Artini ay bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Lang ongga na bata satonga-satonga uho. Ya, artini ay anggo hita jolma rado, anggo do maibuan hita sada usaha, gagal usaha taay, mitorsoh kita. Lang be ituruskon hita horjat taay, atap usaha taay, atap anggo pore ni marjuma maay misalni, gagal panen atap be anggo ibon hita hutiga, lang sadia hargani, rami torsoh do hita. Nah, tapi nebata ibagas naman ramot kon guluta kumbani taon na salpudas kubani taon na baruon, lang ongga satonga-satonga uhur pambayanan ni nebata. Marhite kon ni haganupan guguh na adong bani nebata, isarihon do guluta, iramot kon do hita. Jana ipabasah do hita. Natotto sonay makumani hita. Marhite kon ni pangalaman ta naduk bagas tongon parhasomanon ta parsauran ta pakon Tuhan totu pamucion tape luar halani mangahap kita sunin matongon bagal ni haguguhon ni nebata na tarlubih
na marhorja ibagas parguluhanta. Halani ay bapinang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Terus mataronjar uhurta, laho mamuji na ibata. Jana terus mahomani, ipataridah kon hita, na dong bani guluh taon. Atapi buso buton ta, pakihita ma, haganup na dong ibagas guluh taon. Panorangta, pikiranta, horjata, artata, rossi, haganupan na dong ibagas guluh taon. Keluargata, gabe, hiteta, laho, mamuji na ibata. Artini ay, gabi puji-pujian matongon, guluh taon, bani na ibata. Tandani na tongon-tongon. Nadop mangahap kita, sonin mabagal ni pambahinan ni bata, ibagas guluta, sonin matongon bagal ni haguguhon ni bata, nadom mamarmudu-muduhon hita, nadom mamanramotkon daging pakon tonduita, das kubani tahun na baron. Halanya ibagas tahun na baron, salinari, terus ma, taronjar uhur talaho mamuji Tuhan. Jana pakai hita mahaganup nadong ibagas gulu tahun, gabi puji-pujian, hasangapon bani koran nini pata. Amen martongko mahita. Ajari hamhanami Bapa, ibagas guluh nami, asih tetap ipindai hanami cara laho memuji koranmu. Asih purini petongon Tuhan, ibagas tahun na baru on, lape torang ban nami, ahana masa nasil sidopak koron nami, tapi anggo parsauran nami, parhasomanan nami pakon ham tahun na salpu intorang doha ganup. Sonin matongon bagal ni pambahinanmu, janah isarihon ham doha nami, iramot kon ham doha nami, marhitihon ni haguguhonmu natarlobihin. Alani ay ibagas tahunon, tetap matongon habagalon ni pambahinanmu inma, sonay dohoma agi haguguhonmu natarlobihin, nagabi bohal ban nami, asih tetap memuji pasangapkon goranmu. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami cara merapakon tongko nami. Amen. Ora sobat taganupan, bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat marhorjama hubata, janah andohar matongon tetap terpuji Tuhan ta. Ibagas ganup pargurmiton ni gulukta sa ganjang niyareon. Salam.